Idemo izraditi novu mapu unutar mape našeg razreda. Uđimo u 5. razred, zatim u 5a i ovdje ćemo napraviti novu mapu. Novu mapu treba preimenovati, odnosno imenovati. Neka se zove datoteke za prijenos. Tu ćemo stavljati sve datoteke koje ćemo prenijeti na USB stick i obrnuto. Kad smo izradili našu željenu mapu, idemo potražiti program koji se zove bojanje. U Windowsima 10 idemo u tražilicu, pišemo bojanje i vrlo brzo će nam program pokazati željenu aplikaciju. Dakle, ne bojanje 3D, već bojanje. Kliknemo i pokrenimo bojanje. Zadatak nam je da pokušamo napraviti jednostavno računalo u nekoliko minuta i onda ćemo to spremiti pod određenim nazivom u određenu mapu. Pa krenimo. Kad je crtež gotov, idemo pospremiti, idemo na izbornik datoteka, odaberemo spremi kao. Spremit ćemo u PNG obliku, potražimo mjesto spremanja, idemo na disk podaci, ponovno u 5. razred i u 5a. Ući ćemo u mapu koju smo izradili, datoteke za prijenos, stavit ćemo naziv datoteke, neka se zove moje računalo. Spremimo i sad možemo zatvoriti program. Spremljenu datoteku želimo premjestiti na USB stick, zato je potrebno ubaciti USB stick. Pronađimo odgovarajući otvor, ubacimo stick, pričekajmo par sekundi da ga Windowsi očitaju. Pojavit će se u desnom donjem kutu obavijest u obliku sličice da smo ubacili USB stick, a s lijeve strane ga možemo pronaći među ostalim diskovima. Sad je potrebno postaviti prozor ove naše datoteke, odnosno mape koju imamo u računalu i prozor koji nam pokazuje sadržaj USB sticka. Tako da ovaj sadržaj USB sticka možemo prebaciti na lijevu stranu, a sadržaj na našem računalu na desnu. Potrebno je mapu premjestiti u USB stick, odnosno možemo kopirati povlačenjem lijevim klikom miša. S obzirom da nema puno datoteka, ovo je bilo brzo. Evo ovdje se sad nalazi moje računalo, dakle ona sličica koju smo malo prije napravili u bojenju. Postoji još jedan način da desnim klikom označimo mapu koju želimo poslati na USB stick, naredba pošalji i odaberemo svoj USB stick koji smo utaknuli u računalu. Ja ću sad zamijeniti datoteke koje već jesu tamo presnimljene. Eto, kada smo uspješno presnimili datoteke, zatvorit ćemo sve prozore. Kod izbacivanja stika prvo ga je potrebno softverski sa desnim klikom izbaciti, a tek onda izvaditi iz računala. Ako to radimo obrnuto, dakle bez da smo softverski izbacili u Windowsima, može doći do gubitka podataka. Sada želimo napisati u bloku za pisanje koji se nalazi u svim Windowsima ili ti Notepadu običan tekst koji ćemo pospremiti. Ponovno umećemo USB stick. Spremimo našu datoteku. Biramo stick, ponovno idemo u mapu datoteke za prijenos, potrebno je staviti naziv datoteke, neka se zove podaci, Pero Perić i naziv razreda. Spremimo datoteku. I možemo zatvoriti prozor. Idemo u svoje računalo, pogledajmo sadržaj svog USB sticka u mapi za prijenos. Možemo i otvoriti datoteku da vidimo da se ovdje nalazi, sve je ispravno.
Ovu datoteku prebacit ćemo na radnu površinu sa USB stika, tako da desnim klikom odaberemo naredbu izreži i ponovno desnim klikom na radnu površinu potvrdimo naredbu zalijepi. Ta datoteka više se ne nalazi na stiku. Možemo zatvoriti prozor. Sada želimo tu datoteku prebaciti u svoj OneDrive. Zato moramo ići na Office 365 za škole. Tamo se prijaviti sa svojim Carnetovim računom. Dakle, Carnetov korisnički račun stalno koristimo i bilo bi dobro da ga i upamtimo. Pišemo svoje podatke, prijavimo se, još jedanput. I kad završi prijava, nekad se dogodi da zablokira prozor pa moramo osvježiti stranicu i na taj način malo ubrzamo cijeli proces. Ušli smo u svoj Office 365, potražimo OneDrive koji se nalazi u obliku sličice plavog oblaka. Želimo prenijeti našu datoteku s radne površine našeg računala u naš OneDrive, dakle u oblak. Kliknemo na naredbu prenesi, na svom računalu potražimo datoteku gdje se nalazi, rekli smo da je na radnoj površini, odaberemo i evo naše datoteke, kliknemo otvori i pričekamo da se učita u OneDrive. S obzirom da je datoteka mala, ona će se vrlo brzo učitati. Evo već se ovdje nalazi, isti je naziv, možemo podijeliti, tako da kliknemo na strelicu zajednički koristi. Klikom na tu strelicu otvara se prozor gdje je potrebno upisati email adresu onom kome šaljemo tu datoteku, ovdje će biti naziv učitelja. Potvrdimo pošalji. I kad je sve u redu, piše da je veza poslana i mi smo završili dijeljenje naše datoteke i prenos te datoteke kao prvo. Sljedeće što ćemo napraviti je da uđemo u svoj OneDrive, odnosno Word i napišemo nekakvi jednostavni tekst, neka to bude naziv naše škole. Zatim je to potrebno pospremiti pod nazivom Moja škola. Pa idemo na spremi kao, ponovno spremi kao. To se sprema na internetu, dakle u naš OneDrive. Upišemo naziv naše datoteke i kliknemo spremi. Kad je spremanje završeno, možemo zatvoriti Word kao aplikaciju unutar Office 365 i doći ponovno u OneDrive da vidimo gdje se nalazi naša datoteka. Eto, ovdje ćemo ju pronaći. I sad ju možemo preuzeti na svoje računalo, tako da označimo datoteku, kliknemo na preuzmi, pričekamo nekoliko trenutaka da se otvori prozor za odabir mjesta gdje ćemo spremiti, stavit ćemo disk podaci, dakle idemo opet u 5. razred, u mapu našeg razreda 5K i u datoteke za prenos mapu. Spremit ćemo pod istim nazivom i ovo će vrlo brzo proći jer je mala datoteka. Evo sad ova datoteka postoji i u OneDrive-u i postoji na našem računalu, možemo se odjaviti. Potražimo našu datoteku na svom računalu. Idemo opet u mapu svog razreda da pronađemo tu datoteku koju smo skinuli iz OneDrive-a. Evo ovdje se nalazi moja škola, otvorit ćemo i pregledati.
Evo, na taj način smo demonstrirali kako se mogu datoteke slati u OneDrive i kako se s OneDrive-a mogu nanovo skidati na računalo.